oya ngo tubyite ubufana ke kubyita ubufana tubyita amakuru ariko ibiri kuba muri kano karere kurasazo hagati tuvuge yuko ari ukwigaragaza ko ikindi gihugu cy'igikomerezwa mu isi. New York Times bigeze kuvuga bati turi kubona ibihugu biri kuba bikomeye cyane mu isi hari kwiyongeramo ikindi cyitwa Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa. Mushyireho Iran ishoboye kuresista igihe kingana gutya ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifatwa ko gikomeye cyane mu kugira ibya gisirikari, ngo ntagaragara fuko imvugo rimwe. Aha sibyo ngiye kugaruka ngo ugiye gushyira ku rutonde ibyo bihugu mama we, ahubwo Iran ikomeje gusuka ibisasu byinshi mu kigobe cy'abaperse, ahari ibyambu, ahari ibirindo vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo zabo under fire bari gukubitwa ibisasu biremereye cyane ku rwego rudasanzwe. Iran irashe bikomeye cyane muri Doha, umujyi wose wabaye nk'upfuye bitewe na za misile zikomeje kwisuka indani Doha muri Qatar. Iran yavuze neza ko itaraza kwihanganira cyane cyane akagasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo nabo ngo Iran iraza kubabaza kurya ibirindo byabo bya gisirikari, baraza kubona neza ko nta mahoro bifite kugeza ku rwego batekereje kabiri mbere yo gutera Iran, cyangwa se kongera gutekereza neza mbere yo gufata icyemezo cyo gutera Iran. Ntibagomba gukora irindi kosa. Oya, nimba bashaka kuba bazima, niba bashaka gutuza no gutunganirwa, birinde kongera gushotora inari isinziriye ariyo Iran. Iran yavuze neza ko ibitero byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Etats-Unis, birasubizwa mu buryo bwa nyabwo bupanze neza, barabisubiza neza 100% 100%, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora ikosa. None Qatar ihindutse isibaniro, ihindutse urubuga rw'ibisasu bya misile bya Iran bitarangira, nko kwihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati attention mwitonde cyane ibi murimo gukora ntabwo tuzumva, ndetse ntibigaragara neza cyane impamvu yazo, muri kwirengagiza abapersi imbaraga zabo, muri kwirengagiza nkana igishobora kuba kwishikira cyangwa se kubageraho mu gihe mukomeje gukora ibitero bikomeye nk'ibyo ngibyo ku gihugu cya Iran. Turabigarukaho izabaye muri Doha aho ngaho muri Qatar. Hanyuma ariko siyo byonyine, ahubwo Kuwait nayo yagizwe isibaniro. Kuwait iri gusugwa misile nyinshi, ibiro by'abanyamerika byinshi byo muri Kuwait ku masaha y'igitondo kare biri guhura n'uva gusenya ibindi barimo kubyibasira ngo ngwinurore. Nta kugirira impuhwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta kubashyiramwo imiyaga. Ibindi za Amerika byo muri Kuwait bari kuzataka umusubirizo, bari kubirasaho buri kanya buri segonda, ndetse wavuga yuko hari abantu benshi bafite ubwoba ko ibikorwa nk'ibi nibikomeza haraza gupfa umubare mwinshi w'abasirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntiyababeshye uti gute? Waritse nkaza nkabikubwira mu kanya gato. Atari byo gusa, ahubwo Dubai muri UAE, United Arab Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, igiye kugirwa ubushwangi na Iran. Abaperse bemeje kwihorera kuri UAE bitewe n'ikosa yakoze. Buretse tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi, mbere y'uyu munsi turiho nyirizina, Iran yakoze ikosa ngo ryo kubabarira UAE. Ubwibye ariko ngo ntabwo barongera gukora irindi kosa rimeze gutyo. Ibyagenze gute? Ali Mandeb, hari iyo nzira inyurwamo amato, ruguru yabo hari abitwa abahuthi bo muri Yemen. Abahuthi bivuga ko barashwe misile ya Scalp AG ya leta ya UAE. Kurasa ku muyisilamu inshuti ya Iran, mana yanjye umeze nk'ufasha amakara ugashyira mu kanwa maze ugatamira ari kwaka. Bye, waraza kubizira ndabikubwira neza. Iran yo yarashishe nanone Rashid drone kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege yayo ndavuga ya Amerika ihira muri Bahrain, ahumvikanye iturika rihambaye. Rashid drones zite demon drones, drone zimeze nk'abadaimon. Utese bimeze gute? Ngiye kuza byose mbikubwire mpereye ruhande kamwe ku kandi, twicare tumenye neza urugamba urwo rwatangiye, ndavuga rw'uyu munsi, ndetse n'uryo isaha rugezemo icyo twakwitega. Gusa ari ibintu bitatu by'ingenzi mbere ko twimbika muri aya makuru. Icya mbere, ngomba kumenya neza ese mbere y'uyu munsi byemeze gute, uyu munsi byatangiye gute. Kabiri, ese diplomasi iri gukora. Gatatu, iyi ntambara ikwerekeza mu kihe cyerekezo. Urabimenya neza muri aya makuru. Ngo ikaze, jewe ndi Mungu wa Kamanzi w'Uruhande. Ikaze nk'ibisanzwe ngo tujyane ku musozo.
ngareka tutangire ahangaha tureba hamwe icyabaye kuri tere kuva amasaha y'igitondo cya kare kare no tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026 aho urugamba rukomeje kuba isibaniro ku buryo budasanzwe. Leta ya Iran ihamya neza ko Leta Zunze za Amerika arizo zikomeje gukora ibitero bitandukanye zifasha ibihugu byo mu kigobe abo bafite ibintu byabo bya gisirikari bakarasa ku bice biri ingabo za Iran, ariko Iran ikavuga ko itaraza kwihanganira ibyo bikorwa za Leta Zunze za Amerika kuko ubwabyo ari ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse bibi cyane byibasira nkana usugire bw'igihugu cya Iran. Iran ikabona neza ko ibikorwa nk'ibyo ngibyo cyangwa se gukomeza gukora ibyo bikorwa kwa Leta Zunze za Amerika babikora bitabatunguye, baba babipanze kandi hari amasezerano baba bamaze iminsi basinye. Ibyo Iran ivuga neza ko Leta Zunze za Amerika zikomeje kurenga ku mahame shingiro yo guhagarika imirwano muri Burasirazuba bwo hagati bakimbika mu bya diplomasi. Nkuko amakuru atangazwa rero kandi akabangeraho none ngo nanjye nyakugeza bimbwira, ikibazo cya Amerika na Iran ntabwo kirimo gushira ahubwo kirimo kwiyongera cyane ku rwego rudasanzwe abantu benshi batigeze batekereza. Buri gihe izuba rirasa irindi rikarenga, umunsi ukaza undi ukaza, ariko umuburo utangwa n'umugambo gatangwa gusa ikarita y'intambara ntabwo irahagararika kwiyongera. Nkuko amakuru abitangazwa, Qatar ubu noneho iribasiwe kurusha ikindi gihe cyose kigeze cyabaho. Igihugu cya Qatar cyaraswamo ibisasu byinshi na za drone kurusha mbere. Igihugu cyo mu kigo cy'inyanja gicumbikiye kimwe mu birindiro bikomeye cyane bya gisirikare bya Leta Zunze za Amerika, nta nteguza itegujwe. Doha yacitse intege bitewe n'ibisasu byaturikiye mu murwa mukuru wa Qatar, ikirere kigahinduka umunyota. Mu bihe bike bitazwi neza, nta bisubizo byari byakabonetse, hari ibibazo gusa byinshi. Abanyamakuru ba AFP bari ku butaka bavuze ko bumvishe ibisasu byinshi mu gihe ibihuha byihutaga kurusha ibimenyetso. Hanyuma yatangiye kugaragara, bivugwa ko Iran yalashe ibisasu bya misile byerekeza muri Qatar. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, iki gihugu cyayisanze kiri hagati mu makimbirane akomeje kurura abandi bantu bashya. Ijuru rya nijoro ryari ryuzuyemo urwokotsi ndetse n'ibyaka umuriro. Nyuma y'amasegonda make Qatar yasubije systeme zayo zo mu kirere zatangiye gukora cyane. Abafata ibisasu bya misile drone bakurira ku muvuduko udasanzwe bahuriza hamwe imbaraga ngo ariko barokora umujyi. Mucyo ku wundi wamuritse mu gihe cy'intambara yabiraga mu kigobe. Hepfo telefone zarahindaga zamagara bene gihugu kwirinda. Buri telefone y'umuntu wese yazagamo ubutumwa ngo ijya ahantu hacungiye umutekano, ubutumwa bwahitaga buza kuri telefone yawe nta nteguza. Abategetsi bazamuye kandi nanone ubusabe bukomeye cyane ku baturage ngo bagume mu nzu agiye badafite kujya kwikinga ibisasu. Nyuma y'amasaha make ubutumwa bw'ubutabazi bwihutirwa silence bwahise buvanwaho, ariko ubutumwa bwo mu ijoro ryo bwakomeje. Amakimbirane ntabwo ari kugenda agabanuka, ahubwo ngo gushaka ubundi buryo bushya cyane bwo kubana nayo. Mu itangazo yashyizwe agaragara kuri X, Minisiteri y'Ingabo ya Qatar yavuze ko ingabo zayo zashoboye guhagarika igitero cya misile cyari kibasiriye igihugu cyabo, bakagihagarika neza burundu kititagira ku kintu gikomeye. Kigaragara nuko Minisiteri itagaragaje ko Iran ari wagabye icyo gitero. Iberutse kuba mu gihe nanone Iran yongeye kugaba ibitero ku bihugu bicumbikiye imitungo ya gisirikare ya Leta Zunze za Amerika nyuma yuko Washington yongeye cyane ibikorwa zayo bya gisirikare mu kurwanya Repubulika y'Isilamu ya Iran. Iran igakwita agatoki kandi iti murye turye. Hagati aho ikigo cy'itangazamakuru cya Iran gifitanye isano na leta cyatangaje ko igitero cyagabwe na Amerika ku kiraro cya Bandar Kashmir mu ntara ya Hormozgan cyazamutse kikagera nanone cyangwa se icyo gitero cyageze ku ntera ya metero 7 nk'uko bivugwa. Kandi abantu bateye bake bagakomereka, 9 bakomeretse, abandi barapfa. Muri icyo gihe kandi Leta Zunze za Amerika zivuga ko zarangije izindi ntambara cyangwa zakoze ikindi gitero gikomeye cyane kuri Iran. Ubuyobozi bukuru bwa CENTCOM bwa Leta Zunze za Amerika bwatangaje ko indege z'intambara z'abanyamerika, indege zitagira pilote, amato y'intambara bagabye ibitero byinshi ku ntera nyinshi hari ingabo za Iran. Nk'uko CENTCOM bitangaza, intego zari zirimo uburyo bwo kugenzura inkombe z'inyanja ahantu hatandukanye, ibikorwa remezo bya gisirikare n'ubushobozi bwo gutwara ubwato. Pentagon ivuga ko iki ari cyo gihe cy'ijoro cya gatandatu kikurikiranya cy'ibitero za Amerika kuri Iran. CENTCOM yongeye ko ubushobozi bwa Perezida wa Amerika Donald Trump igikorwa kigamije kurushaho kwangiza ubushobozi bwa gisirikare bwa Iran no gushinja Iran ibitero ku bwato bw'ubucuruzi. Uribuka ko Donald Trump mu byashize yavugaga yuko nta bushobozi Iran isigaranye bwa gisirikare. Munsi bamwe ariko baza ati none ko Perezida Donald Trump avuga ko nta ngabo zo mazi Iran kigira, ntazo mu kirere, ntazo ku butaka, uri guhangana n'ibiki?
Iran yaba irindwa n'abazimu ku buryo Leta Zunze Amerika iri guhangana n'abazimu barinze Iran, kuko Iran nta gisirikare yari gifite nko kurwana na baringa. Abandi bati yarimo kwisekereza gusa azi ko Iran idashirirwa. Itangazo ryarangiye batanga umuburo ukomeye. Abasirikari ba Amerika barenga 50,000 baracyakora hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati, ngo bari maso kandi barica abanzi bose mu buryo bwateguwe neza. Iran nayo ikomeza kugaragaza imbaraga zayo za gisirikari. Iti natwe turi steady, turiteguye, ntabwo dutinya ibitero byanyu. Isesengura ryakozwe na ABC News rigaragaza ko Iran imaze gutera nibura ibirindo bitatu bya gisirikare by'Abanyamerika mu burasirazuba bwo hagati. Intambara yongeye kubyutswa. Amashusho yashyizwe hanze na satellite agaragaza inyubako nyinshi za Amerika muri Jordani, Bahrain, Qatar zarangijwe n'ibitero bya misile bya Iran ndetse na drone. Nubwo abasesenguzi bavuga ko ingaruka z'ibikorwa zisa naho ari nkeya, ibitero bigaragaza ko Iran ifite ubushobozi bwo kwibasira imyanya y'Abanyamerika mu karere kose muri rusange. Intambara yongeye kandi kubyutswa ikomoka ku gitero cyahuje Abamerika na Israel cyatangijwe ku 28 Gashyantare. Igikorwa cyahitanye umuyobozi mukuru wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Byabaje Abanya-Iran benshi kavuga yuko Leta Zunze za Amerika ziri kugenda zikora amahano zica inzirakarengane, ari nako bavuga yuko ibirimo kugaragazwa na Leta Zunze za Amerika mu mikorere ari bikomeje kuzana kaga apana kuzana amahoro. Nubwo hari ubwunzi bwa Pakistan ukomeje gushakisha uburyo abahanganye bava ku bikorwa by'intambara bakayoboka meza y'ibiganiro, ari nabwo buryo rukumbi ngo bwatuma ikibazo gikemurwa mu buryo bwuzuye ubwenge apana ihangana. Gusa ariko bisa naho ibihugu byo mu kigobe cyangwa se bisa naho yaba Iran yaba Leta Zunze za Amerika basa n'abatiteguye kujya ku meza biganiro kugira ngo bahagarike aya makimbirane. Tujye muri Kuwait, naho ntago bimeze neza. Kuwait iri kwibasirwa cyane bikomeye, iri gusukaho bya misile byinshi isaha ku yindi, umunota ku wundi. N'imirwano ya Amerika na Iran irimo gukwirakwira mu kigo cy'inyanja ya Perse mu gihe ibitero bisa bikomeje guhungabanya ituze mu karere by'Abanyamerika ndetse ibya Iran birumvikana. Inkongi ikomeye y'umuriro yadutse hafi y'aho ingabo za Amerika ziba muri Kuwait nyuma y'ibitero by'ibisasu bya misile na drone bya Iran. Amashusho y'agatangaza yagaragaje igihe indege yasaga naho irasi igisasu ku mupaka wa Kuwait na Iraq, gitwika igice gikomeye cyane maze urwokotsi rw'umukara rukwirakwira mu kirere cy'ako gace, ari urwokotsi ariko n'umuriro uturuka hasi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ishami rya RGC ryavuze ko ryibasiriye radar y'ubugenzuzi bw'ibisasu bya misile, ububiko bwinshi bw'intwaro z'Abanyamerika, ibyuma bibiri bitera ibisasu bya HIMARS hejuru ku butaka, hamwe na misile nyinshi zahawe izo systeme zo kurinda ikirere zahawe Kuwait mu gihe cy'ibikorwa bidasanzwe. Ibi byabaye nyuma y'uko igisirikare cya Kuwait gitangaje ko cyafashe indege nyinshi zitajya pilote mu ijoro rimwe, mu gihe Iran yatangaje ko yari yibasiriye imitungo ya Amerika muri Kuwait. Tehran yakomeje ivuga ko ingabo zayo zikomeje kwitegura guhangana n'igitutu icyo ari cyo cyose cyangwa iterabwoba. Ivuga ko amateka ya Iran agaragaza neza ukwishyira ukizana ndetse n'imbaraga zo kwirwanaho no guhangana n'abagizi ba nabi. Ariko Kuwait yatanze ibisobanuro bitandukanye ku gitero. Abategetsi ba Kuwait bavuze ko systeme zabo zo kurinda ikirere zari zihanganye n'ibitero bya misile n'indege zitagira pilote nyuma y'uko ubugizi bwa nabi bwa Iran bwibasiye kino kirere. Igisirikare cyatuburiye abaturage kamajwi yose y'ibisasu yumvikanye ntacyo yagezeho kuko ryari ituritsa ry'ibisasu bya Kuwait birasa ibisasu bya Iran. Gusa basabye abaturage kurikiza ingamba z'ubwirinzi kuko yongera kw'ibikorwa bya gisirikare kuje mu gihe Kuwait yasaga naho yibasiwe n'ubundi mu buryo bukomeye cyane n'imyuzo ya mbere y'iyi ntambara. N'ubu rero biracyakomeje ibitero bikwisukaho byinshi kuko nayo icumbikiye ingabo nkeya za Leta Zunze za Amerika. Icyo Iran ivuga ko ibyo nabyo yifata nk'ubugambanyi kwana na Leta Zunze za Amerika kugira ngo barase muri Iran, bakarasa ku butaka bwawe barasa muri Iran. Icyo gihe Iran ifata ko uri umugambanyi, uri umwanzi w'ibyiza, uri umwanzi w'amahoro, ku buryo nyine nawe uba uri mu bantu Iran ishaka yakibasira mu isaha iyo ari yo yose mu gihe cyose yabihisemo. Bigaragaza ko Iran itifuza kubona ibihugu zo mu kigobe byivanga muri aya makimbirane. Igomba kureka Leta Zunze za Amerika igakora ukwayo. Ariko mu gihe ibihugu byo mu kigobe byumva byafasha Leta Zunze za Amerika, ubicire birarura, Iran ntabwo izabyihanganira. Ibyo babiruzi neza cyangwa se babizi neza. Iran ngo itazihanganira ibikorwa byo gufatanya na Leta Zunze za Amerika
mu kubangamira umutekano w'igihugu cya Iran, ibyo Iran ifata ko ari agasuzuguro Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeje guteza akarere kose muri rusange. Kuwait uko niko byagendekeye. Hanyuma siyo gusa iri mu ihurizo ry'intambara, ubu Dubai muri UAE bo bashobora guhura ngo nirimbuka ridasanzwe, irimbuka apana igitero, irimbuka niko Iran yabateguje iti dushobora kuza tukabarimbura mwebwe, ariko buriya ntago mubizi, murimo gukora amakosa mutazi neza uburemere bwayo, bitevyanyu ariko shabasuni mumeze muto. Iyi ni leta Iran iteguza abasuni bo muri UAE yuko ibikorwa barimo gukora bitemewe. N'ubusamane hagati ya Amerika na Iran burimo kongeza no gukongeza ibindi bihugu zo mu karere k'ikigobe cya Gulf. Iran yahagaritse igikorwa gikomeye, ariko icyari cyatangajwe cyari igikorwa ubwacyo gikomeye, n'ubundi nubwo icya kabiri bahise bagihagarika. Igitangazamakuru cya Fox gifitanye isano na leta Iran cyashyize ahagaragara amashusho kivuga ko ibihugu z'Abarabu, inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli byinjiye mu rugamba rwa gisirikare rwo kurwanya Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Amashusho bivugwa ko agaragaza indege itagira abapiloti y'umuryango wa Yabion wo muri UAE iguruka hejuru y'umujyi wa Bandar Abbas muri Iran. Drone ikagenda mu kirere kiringaniye kandi ikamara igihe kinini cyane igaragara hejuru y'ikirere cya Iran, kandi ariyo muri UAE. Yahise bizana nanone ukutumvikana, amasaza akomeye yahise yaduka aturutse hasi mu gihe Iran yarasaga kuri iyo ndege ya drone kugira ngo bayihanure itaragira ikikora. Yakora amashusho ntagaragaza iyo ndege ikororwa cyangwa se imanurwa, cyangwa niba yararangije ubutumwa bwayo. Nanone ntaramakuru za Fox byavuze ko iyi video ari ikimenyetso cy'uko UAE, United Arab Emirates, ifashe ibitero biyobowe na Amerika kuri Iran. Ibirego bitahagarikira ngo gutyo gusa, bishobora gufungura amarembo y'intambara mashya muri UAE mu buryo bwa nyabwo. Hagati aho, abasesenguzi biga imikono y'ibisigazwa by'indege n'amashusho yafashwe ku mashusho yo kwa 16 Nyakanga bavuga ko iyi ndege isa cyane n'indege zitajya pilote zakozwe muri UAE zitwa Yabion R ndetse na R2 zishinzwe iperereza, zikora ubutasi ndetse no gukurikirana, zakozwe na Adcom Systems ifite icyicaro ya Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Izi mbuga ntizigeze zemeza ku mugaragaro ko zikora ibikorwa byo gushakisha inzira cyangwa se gukoresha indege nka kamikaze. Niba icyo kirego rero cyemejwe, UAE ikabereje indege muri Iran, ibihugu by'Abarabu bishobora gutangira guhura n'isanganya ritoroshye bitewe no gushaka kumenyera Iran. Barangije kumenya ko itamenyerwa, gusa iyo ndege yabo ishobora gutangira guhita izana akaga gakomeye cyane kuri bo. Ya ntambara ikava hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakirisitu ndetse n'abayahudi, ikajya no hagati y'abayisilamu ubwabo, abasuni n'abashia, batangira guhondana mu buryo noneho vizavi. None se nimba atari Yabion, iyi ndege yaba ari iyihe? Iran ivuga ko yoherejwe gushyigikira ibikorwa bya Amerika. Umuryango wa Yabion cyangwa se itsinda ry'indege za Yabion rikurikirana ikoreshwa rya za radar, ndetse ikaba ifitemo systeme idasanzwe Adcom yashyizemo kugira ngo izi ndege zibe zakurura neza amakuru ari ku butaka mu buryo bwuzuye. Izi ndege zakozwe hanini nk'ahantu ho mu kirere haciritse nk'igihe kirekire, ni indege idahenze cyane, ariko bayise Mer, indege y'ingabo ishobora gukora akazi kadasanzwe. Iyi modeli y'ingenzi ya Yabion 40 izwi kandi nka Smart Eye 2 ihita imenyekana kubera ko imiterere yayo irihariye, ifite uduce twitwa amasasu afite imiterere idasanzwe, ishobora kuguma mu kirere amasaha arenga 100, kandi ishobora gutwara misile zigera ku 10. Urukurikirane rwa Yabion rwateguwe kugira ngo rukore ubutumwa butandukanye bw'ingamba n'amayeri, harimo kugenzura imipaka, gusuzuma ibyangijwe n'intambara, gutangaza itumanaho, gukusanya amakuru y'ubutasi, ibikorwa by'intambara byitwaje intwaro nyine cyitwa attack. Yabion 40 ifite imiterere y'amababa ya tandem, moteri ebyiri n'ubushobozi ntagereranywa bwo gutwara hafi 2,200, bigatuma ibimwe muri za UAV cyangwa se drone zifite ubushobozi bwa gisirikare bwinshi bwo gutwara ndetse n'ibikoresho biremereye 2,000 byose. Iki gikorwa cyongeye gutera ubwoba ko abantu
badakunda amahoro bashobora gutangira guhangana na UAE bavuga yuko ariyo sebayazana w'ibikorwa bya gisirikari bibera mu bice bitandukanye bya Iran, aho izi ndege zagiye gukora ubutasi hanyuma Iran ikajya kwibaryozwa rero itangizayo intambara muri Abu Dhabi cyangwa se UAE. Kandi nk'uko bivugwa leta zimwe z'Abarabu bwa mbere zigaragaje ko zashyigikiye Iran muri no bikorwa by'intambara, zakunze kuvuga ko Iran ikwiriye kumva neza yuko amahoro ngari ngombwa mu karere. Izi UAE yakunze nanone gushimangira cyane ko Iran inshuro nyinshi ngo yagiye yanga ubusabe bw'abandi bayahudi bw'abandi b'Arabu basaba Iran ko bakorana na leta zunze ubumwe za Amerika, kandi bagafatanya gushakira amahoro akarere kose muri rusange, nk'ibigaragaza neza ko Iran yumva ko ariyo cyangwa se UAE yumva ko Iran ariyo munyabugome, ariyo iteza akaga akarere kose. Kwa rero UAE yiyemeje gufatanya na Iran muri bikorwa bya gisirikari, hatabaye guca ku ruhande. Bamwe baravuga neza ko ibingibi cyo bigiye kuzana gusa mu karere ari ukuzana amakuba, intambara, ibyago, guhangana ibitari byigeze byitegwa mu minsi yashize, bishobora kongera gutera akaga muri rusange mu gihe nanone kiri imbere. Iran yarashishije Arashi drone ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kigobe, cyane muri Bahrain. Arashi drones zite demon drones, drone zidapfa guhagarikwa, drone zidapfa guhagarikwa zitageze kuri misiyo zazo, ni drone zishobora no kumara igihe kinini cyane mu kirere za Iran. Intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ari kubera kasamutwe, nuko aho ibirindo bikomeye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri hose ari kugabwa igitero gikomeye cya gisirikare kikwa mu kigo cy'inyanja. Ingabo za Iran zivuga ko zarashe indege za piloti za Arashi mu kigo cy'indege cya Amerika cya Isa Airbus muri Bahrain, bagamije kwibasa kajugujugu z'abanyamerika n'indege z'ubutasi za P8. Tehran ivuga ko iki gitero cyakozwe mu rwego rwo kwihorera ku byo yise ibitero bya Amerika ku baturage ba Iran n'ibikorwa remezo byo mu mijyi. Nyuma yaho impuruza zumvikanye bitewe n'izi drone muri Bahrain. Minisitiri w'intebe mu gihugu yasabye abaturage gutuza no kwimukira ahantu hatekanye hafi, mu gihe itangazamakuru ryo muri Iran ryavugaga ko igitero cyari cyabasiriye ikigo cy'ingabo za Amerika Sakyat gicumbikiye abanyamerika, ariko kikaba kirimo n'abanya-Bahrain. Ikibazo ngo cyahise gikwirakwira hirya no hino muri Bahrain. Minisiteri y'ingabo ya Kuwait yarimo gutangaza ko irimo gusubiza ibitero bya misile na drone bya Iran, kavuga ko ibisasu bikomeye byumvishwe hirya hino mu gihugu. Muri icyo gihe muri Bahrain bamwe bari mu marira mu basirikari, ahandi bari kuririzwa n'ibikoresho byangirijwe n'izi misile. Dore ibihamya bigaragaza neza ko Iran iba yakubise itababarira koko muri ibyo bihugu, kandi ikabihamya bya nyabyo. Nta kibazo ufite wakanga kwiyerekana, zunguza umutwe uravuga ngo hoya ndi gutinya iki? None se iwawe hameze neza watinya ko abantu bahagera? Uvuze ngo hoya naba nishakira abashyitsi. None kuki Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar batemera ko hari amafoto ajya ku mbuga nkoranyambaga agaragaza wenda ko bahanuye ibyo bisasu, ntibagaragaze ko ari icyangiritse ku butaka kandi bihari? Batinya iki? Bigaragaza neza cyane nk'uko benshi babigarukaho ko ibihugu biba biri kwanga gusebya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kidashoboye kubirinda, kandi byarize Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba byaviramo ndetse no kuvumwa n'abaturage b'ibi bihugu, bababwira yuko aribo babazaniye amakuba. Ubwizo bakaba birinda cyane kubona ibyangiritse bishyizwe kuri réseaux sociaux, nk'ugaragaza neza yuko ibihugu biri mu gihombo. Aya mahame yabanjirije muri Israel yanga gutangaza uko muri Tel Aviv hameze, yakumushyira hanze amashusho gusa ngo mu gihe batari kwarasa barahugiranye cyane mu kujya bongere gusana ari hangiritse, abazajya kubabona bazahabona ari heza, ariko batarabetse uburyo Iran yababajemo abayahudi kandi batifuza kugaragaza ko bababajwe n'abashia. Tuzabica mwese tubafate mpiri. Ni Iran yahaye umubura abasirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwitupaguramo, niko Iran iri kuvuga ngo agiye kuzohereza abasirikare ku butaka bwa Iran. Iran yatanze umubura ukomeye cyane ku basirikare b'Abanyamerika bo mu karere ka Gulf, mu kigobe nyine nyirizina. Abayobozi bakuru ba politiki n'abasirikari bo mu karere, aho abanyapolitiki n'abasirikare ba Iran bateye ubwoba ko nibiba ngombwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabihorerwa cyane mu gihe zakongera imirwano.
bavuga ko kugerageza kugaba ibitero ku butaka cyangwa se ibitero bisa ku butaka bwa Iran biratera none imbaraga nyinshi kurushaho mu karere, ntacyo bari babona. Iyi miburo iraza mu gihe umwuka mubi uri gukomeza ku muhora Hormuz, bigatera ubwoba ko imirwano ishobora kwambukiranya mu burasirazuba bwa hagati. Noneho nk'uko byatangajwe n'umudepite wo muri Bahrain Irani, Bahman Saidi, umwe mu bagize komisiyo y'umutekano mu gihugu ndetse no mu bantu mpuzamahanga hagati ya Palesi ndetse n'amahanga muri nteko ishinga amategeko, igihe icyo ari cyo cyose Amerika ngo yarwanye Irani yaza kubihanirwa. Igihe cy'amakuba cyarashize. Yaburiye ko ingabo za Amerika zizafatwa cyangwa se zikicwa nizihitamo kugira ngo zigabe igitero cyo ku butaka muri Iran. Saidi yanaburiye ko ibitero z'abanyamerika bizongera gukurura ibihugu biri ku nkengero z'ikigobe cya Perse mu mwijima wuzuye. Igaragaza ko ibikorwa remezo by'akarere bishobora kuba intego mu gihe intambara ikomeje kwaguka. Uzibuka ko no minsi yashize igihe Donald Trump yavuga ko agiye kurimbura amashanyarazi, kurimbura imihanda, leta ya Iran yavuze iti tuzahita tubashya mu kinyejana cya 12, tuzasubiza mu myaka y'1950. Mu gihe murabashe ku butaka bw'igihugu cya Iran mukica mukavanaho uburyo tubonamo amashanyarazi, na ibintu bigu byo mu kigobe birajya mu mwiza, birajya mu mwijima w'igihe kinini, bizabatwara imyaka 100 kugira bazongera babone ibyo bigo by'amashanyarazi. Nyamara Donald Trump yongeye gutera ubwoba kari kazabigenza, ariko n'ubundi babisubiramo ya magambo. Kandi icyo Amerika izi neza nuko icyo Iran ivuze hejuru ya 90% ibiragikora kuko ifite ubwo bushobozi. Brigadier General Mohammed Akimania mu kiganiro mirori byabereye ya Mor yanze igitekerezo cy'uko ibitero ku ndro by'inkombe zo mu majyepfo ya Iran cyo gutuma Tehran igabanya ububasha bwayo ku muhora Hormuz. Zuko Iran ifite ubushobozi bwo kugenzura inzira y'amazi y'ingenzi ituruka hirya no hino mu bihugu z'Abarabu, kandi kizakome imbaraga zayo za gisirikare zidashingiye gusa ku nkengero z'inyanja cyangwa se kubirwa. Akmalia yavuze ko ibihugu zo mu kigobe cy'Iburasirazuba hagati bicumbikiye ibintu bya Amerika bizishyura ikiguzi gikomeye mu gihe umutekano gikomeje kuba mubi cyane muri ka karere, ngo bizishyura. Umutekano urambye mu karere usa n'ahari ntawe. Umuyobozi w'ingabo za Iran yakomeje amenyesha ko Iran ubushobozi bwa gisirikare butarashyirwa mu bikorwa, avuga ko ibi bishobora guhindura cyane uburinganire bw'intambara mu gihe ibitero by'Abanyamerika byagikomeje. Iran itari yagaragaza n'ubushobozi bwayo. Yavuze ko Iran yiteguye guhangana igihe kirekire, mu gihe yavugaga ko Leta Zunze za Amerika idashobora kwihangana mu ntambara ndende. Amalia yanabuhanuye ko Perezida Trump azahagarika guhangana agahitamo imishyikirano rwose byihuse. Ni amasezerano mashya azayakora. Ingabo za Iran zongeye gushimangira ko nta gushidikanya ko zizarwana kugeza ku iherezo kandi zigatsinda icyo ukwivanga kw'Abanyamerika mu karere gusobanuye. Muri make ngo Leta Zunze za Amerika idacunga neza izahava isebye. Tubonye neza ko Amerika burya ari icyuka nta mbaraga bagira, izaba yisebeje kuvuga ngo turarimbura abantu akari barimburwa. Ibyo ari igihombo gikomeye. None Iran kwateguza ngo n'abasirikare banyu muzohereza ku kirwa cyacu tuzabicirayo, n'abasirikare banyu muzohereza ngo bagote igihugu cyacu tuzabica. Iki kandi mu tugaye igitero ibintu byanyu byose tabigira umuyonga, ni dusigaye twese tutatugira umuyonga, nta kintu na kimwe muzavana hano. Muzagenda imbokoboko byakunda, muzasiga burasirazuba bwo hagati bufite amahoro kandi atemwe mu yaduhaye ahubwo tuyihaye. Iyi ni Iran isobanura neza cyane ko mu byo ifite gukora harimo gushakira amahoro akarere, gushakira amahoro abatuye burasirazuba hagati bose, kandi ibyo ngibyo Iran yizera ko izabigeraho. Uko atumaga bitagerwaho ni Leta Zunze za Amerika. Leta Zunze za Amerika zigucika amazi bwa Iran. Ubu n'ubushobozi budasanzwe bari kubona wo komeza intambara, n'ubushobozi budasanzwe kubona wo komeza gukora ibitero, n'ubushobozi budasanzwe kubona wo komeza kwirwanaho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo mini hangaha suka amakora ashize oya, ahubwo ndacyadutegura n'ibindi biri kuvugwa. Gusa menye neza yuko ntagahora gahanze ni k'Abanyarwanda bacu umugani, kandi bagaca umugani mu Kinyarwanda ngo indya byose cyangwa se utamira byose ukabonye nubwo akoresha mu gutapfuna nanone yiherera habonye. Ubwo nimba ariko bizagendekera Leta Zunze za Amerika, nimba ariko bizagendekera Iran, simbizi. Gusa iminsi iri imbere ihatse byinshi, nawe ntabwo ari kubibona, njye niko mbibona. Ubwo bwe neza amahoro imigisha n'amahirwe kuri wowe. Shalom.